ơi là người dân chỉ trâu lên đồ sạch à nó chả có đồ sạch à nó rồi lấy chỗ mua sợi mua para lihat tuh lỡ sao không có Saya adalah Kenya. Mereka orang itu juga ada di bawah yang benar, ada punya mereka itu kalian pena. Kalian pena.